Салом алейкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. Имрӯз ҳастем мо дар бозори Корвон. Ҳафтум дарвоза меоем бозори нав. Бозори нав ки омадем пирсидед. Дрим рядш мегардем. Иҷода дуконошон хай надора чи. Рақам надора. Оли то рақамша назананд, рақамша гуфта наметавон. Буквально яко ҳафтум ҳаштум дукон меоем. Инаи апа и чандия не чи размери чанд дора нишмаи. Инаи чизе ки шумо мебинед. То 44 турецки 54 пушои худмон да мешава. И чиз Туркияи дар бозори Корвон ҳафтум дарвоза. Ира мо дигар ҷода дидем 1800 сомон, дар иҷа 1600 сомон. Қатори деюм дай ҳафтум бозори навда Туркияи то размери 54 пушо мешава. 54 пушора метавонанд ки ай харидорӣ кунанд. Ида дута цветш ҳастай. Ду цвет доре на? Як цвет доре на ай. Як цвет шаста, цвет сия турки туза бдаи. Ай турки ам холашка бора миора. Ичай. И най джинсовка, друнш пашми. Утеплённый, ина марамат бубинем. Капшонка дора, то размери чанд дора? 56 то 56 пуша метавонад ки айнаё харидорӣ кунам. Бо айнаи тараф ҳастай. Боз мерем та. Хел мерем. Ё чанд я? Ё 800 бидастан. Айда чанд гуфти не джинсовка? Джинсовка 800 сом Туркия. Ина джинсовка 800 сомон турки. Каси мо равзи гап зада буд ки ана ҳиҷоб пушо бисёр марамат занг бизанен. Ина дурунш остинош ҳамаш то капшона ҳамаш пашм дорад. Ана як качаи дигаи инеш 550 сомон нишон бите шутар. То размери чанд дорен апа? Калони дароза я? Калони дароза мех дора дарунш чхела? Дарунш мех дора ё не? И надора. 800 сомон? И балон. И 550 сомон. Ина марамат бинед чихел фасони зур Туркия тоза Туркия. На марамат то размер чанда дорен апа? ин ту калон ака то 56 размер пушоро метавонем ки занг бизанед айнами чиз харидорӣ ки боя бор дига точкаш ҳам мегум деюм дарвозаи ҳафтум дарвозаи бозори Корвон. Ина иҷода бо як та дига курткаша чӣ кард? И курткаро гап занед нақша. И 400 сомон. Не 400 сомон. боя бор дига адес шама гап мезанам шумо да ҳафтум бозори Корвон меоен, бозори нав мепурсен. Амида деюм рияда ами я пашкамо савдо мекунам. Инаи бо як палто мегана мира чӣ меган? Палто ин нархи чанда? 1800. 1800 бо арзон мешава. Марҳамат не турки тоза палто палто. Ай дурун шанам мезанам чия ҳозир нишон тон метам. Ай дарун шерст дастай. Ай дуртар ма шумо нишон. То размери чанд дорен апа? Чанд? То 50 дира дорани марҳамат каси 50 мепушад. Чими тамом набардош. То 50 дира ҳастай. Амада бисёртар маъқул шид ҳамин чиз. Ин чиз мада маъқул шид ки шуморо як бор дига нишон метам. Джинсовкаи турки то размери 54 пушора метавонем 54 ай. То 54 пушора инами каси ки заказ мекунад намира заказ кунад. Чибаки полни чияи. Полни пашмай дронаш джинси тоза 800 сомон. Ана бо ҳастай наҷара дута чизи дига дорад. Ира набро ам хай нишон метем. Чандян ё? Ё 500 сомон. Ё чином дорам халатам палтоам чиян ё? И плаш палто. Ина плаш палто фасонан дига ки шумо чихел фасонан нархшона як бор дига бугӯ ина се та расеткаш ҳаст 500 сомон. То размери чанда дорӣ? То размери ай намудаш то размери 56 аст. То 56 доран Туркия на? Ина Туркия. Ина миёрам мегиранд дар бош 300 400 сом мемонанд дар дига ҷо савдо мекунанд. Ин эҷа нархаш 500 сомон буда я? 500 сомон.
марҳамат, касе ки мехоҳад заказ кардан гап мезанед, мо шумода доставка мекунем. Кардиган ва ёра ина кардигана чанд яка? Ана кожния, я? Як тарафаш кожа, як тарафи дигаш материал ай. То размери чанда дори апа? То размери чанда дорин? То панҷора доран ина марҳамат, бибинед ман айдур мегирам. Дарунаш замчай? Дарунаш замч бидастай? Ай берунаш кожа не хей мулуим дай. Дута апшифта дура. Ким чихел? ина марҳамат бибинед чихел фасони зур. То размери панҷора дорин, то размери панҷора бидай. Нархш чанд дайра? 500 сомонӣ. Марҳамат, касе ки мехоҳад заказ кардан заказ кунед. Мо доставка мекунем шумода. Лекин навешам беҳашам оригинал, остинашам чӣ доран? Мех доран, аҷоибот фасон ана меош. Оки сарбаланд бошен, обод бошен. Касе ки дар канал подписатсия кардагӣ нест, марҳамат подписатсия кунад. Касе ки подписатсия кардагӣ, марҳамат лайка бимонед. Обод бошен то видеоҳои оянда.